Ibihe byiza kuri wowe wabashije gukora subscribe kuri Ten Sky Empire. Nawe utari wabikora ariko ukaba uri kubitekereza yuko ugiye kubikora ndetse ukaba unabikoze, nawe bikugendekere gutyo, Imana iguhe umugisha. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba warakoze subscribe kuri Ten Sky Empire. Yes, nk'ibisanzwe Ten Sky Empire yiyemeje kuzajya ibagezaho amakuru y'abasitari bagiye batandukanye n'ibikorwa byabo byatumye bamamara bakagera aho babita abasitari. Niyo mpamvu twanyarukiye muri filime ikunzwe n'abatari bakeya mu Rwanda ndetse no muri East Africa. Ni ibintu byumvikana neza kuba ino filime ikunzwe n'abatari bakeya aho irenga imipaka ikajya muri East Africa, nuko iyi filime iba yarakomye kurenza izindi zose zikinirwa muri iki gihugu cy'u Rwanda, kuko ni filime nkeya ziba zizwi n'abatari bakeya mu bihugu by'ibituranyi. Bakwibaza ngo amakuru azindutse avugwa kuri ino filime yaba ari makuru bwoko ki? Naho uyu mugabo ukuriye ino filime bita Kiramani, ukina muri ino filime bamwita Yannick, ukundana na Nyambo, aho Nyambo aba akina ari impumyi. Amakuru ari gusohokamo ni amakuru avuga yuko yaba agiye kongeramo abakinnyi sitari bagiye batandukanye, aho byagaragaye yuko iyi filime ikunzwe n'abatari bakeya kandi ikaba iri kwinjiza agatubutse kurenza izindi filime ziri gukinirwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, bikayitera kuba biyishyira ku mwanya wa mbere kuri filime zishobora kuba zifitiye akamaro abari kuzikina muri uno mwuga wa filime nyarwanda muri kino gihugu cy'u Rwanda. Urabizi cyane iyi filime ikunzwe n'abatari bakeya, ariko ikitumye ikundwa cyane ni abakinnyi b'abahanga bashobora kuba bayirimo, ndetse binagoye yuko wapfa kubafatisha mu buryo bworoshye. Umukinnyi wa mbere urimo ukunzwe n'abatari bakeya ndetse wubatse ibigwi n'amateka muramuzi cyane ni Intare y'Ingore. Undi mukinnyi urimo ukunzwe n'abatari bakeya ndetse ufite ibigwi bikomeye cyane nta wundi, uwo bamwita Ngende. Undi mukinnyi urimo ukomeye cyane kandi ukunzwe n'abatari bakeya bamwita Tukuwote, muramuzi cyane, nawe akunzwe n'abatari bakeya. Aba bakinnyi bose ni abakinnyi bahenze ku buryo buri umwe uwo ari we wese utapfa kumubona munsi ya miliyoni 2 ku kwezi. Wakongeraho n'abakinnyi bakiri batoya ariko bakizamuka bafite impano idasanzwe, harimo Dr Nsabi wigaruriye imitima ya benshi, ukunzwe n'abatari bakeya, ubu ngubu usigaye ufatwa nk'umukomedi wa mbere muri kino gihugu cy'u Rwanda. Bikaba amahwi. Ntabwo ari n'uwo gusa, harimo ba Devo ndetse hakabamo ba Regis, murabazi bakunze gukina neza filime zabo ku buryo buri umwe ari wese abona ubuhanga buri muri ino filime. Regis we murabyibuka yuko bakinanye na Kiramani aho bitaga kuri Afrimax TV, aho bose bakinaga role z'abasirikare, kuko bose iyo bageze kuri role za gisirikare babikora neza cyane ku buryo buri umwe ari wese agira atahari n'umusirikare waje kukifatiramo. Aba bose uko tubavuze ni abakinnyi bagiye bakora ibigwi bigiye bihambaye, bakoze amateka agiye atandukanye ku buryo buri umwe ari we wese avuga yuko aba bakinnyi bari muri ino filime ya Kiramani Empire bita My Heart bose ari abahanga, buri wese yahabwa igikombe. Aricyo gituma yuko bavuga yuko ino filime nta muntu wabasha kutayikunda, kuko ubashije kuba utakunda ino filime ya Kiramani ntabwo waba ukunda filime zose zaba zikinirwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni filime yinjije agatubutse, aho wavuga yuko buri uwo ari we wese yahinduriwe amateka n'ino filime. Nta mukinnyi n'umwe cyangwa umuntu uwo ari we wese ushobora kuba ufite impano yo gukina filime utifuza gukina muri ino seri ya Kiramani Empire. Kiramani nawe uko abivuga yuko kugira ati iyi filime igere kuri uru rwego iriho ntago ari ibyapfuye kwizana gusa, kuko yabaye nk'umuntu ushoye ibintu kimwe icyo ari cyo cyose cyiwe, azana abakinnyi bashoboye kandi b'abahanga n'abandi biwe yitoreje ku giti cyiwe. Avuga yuko kugira ati ugire icyo ubona bisaba yuko hari icyo ushora. Ni muri urwo rwego rero iyi filime yiwe yakunzwe n'abatari bakeya muri kino gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri East Africa, aho yagiye asenyana amasezerano n'amateleviziyo agiye akomeye muri kino gihugu cy'u Rwanda kugira ngo bashobore gukorana bya hafi, aho amwe mu mateleviziyo tudashatse kuvuga muri aka kanya kuko byaba ari ukuyamamaza, bafitanye amasezerano aho bazajya bacishaho iyi filime ya My Heart, ubundi nabo bakamwishyura.
Ibihe byiza kuri wowe wabashije gukora subscribe, nkwibutsa wowe utari wayikora kubanza kuyikora, ubundi tukajya tubana mu nkuru zigiye zitandukanye. Ntaba ari subscribe gusa, wibuke no gukanda kuri iyo nzogera ya notification kugira ngo uzajye ubona inkuru zose uko zigiye zisohotse kuri Ten Sky Empire, ndetse wibuke no gushyiramo comment kuri video yose ugiye ubonye kuri Ten Sky Empire, kuko iyo ni inkunga yawe ikomeye cyane kuri Ten Sky Empire. Imana iguhe umugisha kuba umaze kubikora. Uyu nguyu muramubona nyine ni Dr Nsabi, ukunzwe n'abatari bakeya, aho afatiye runini uko boss we abivuga ko uyu mugabo ashobora kuba afatiye runini iyi channel yiwe ya Kiramani Empire, ku buryo avuga yuko kugira ati igera aho igeze hariho itafari ryiwe. Uyu muramubona ni intare y'ingore, uyu nguyu muramubona nawe bamwita Dave muri ino filime, ndetse n'aba ngaba bagiye baza ku ruhande, ndetse n'uyu nguyu muramuzi ni mushiki wiwe. Ni filime irimo amafaranga menshi ku buryo uwo ari we wese ashobora kwemeza yuko ari filime iteguye kuva ku cya mbere kugeza ku cya nyuma, ndetse irimo n'abantu biteguye kuva ku wa mbere kugeza ku wa nyuma. Buri uwo ari we wese ubuhanga bwe bwose bukaba buri muri ino filime, ikaba ikunzwe n'abatari bakeya, ndetse ikaba yinjiza n'atari makeya. Murakoze cyane wowe wabashije gukurikira Ten Sky Empire kugeza kuri uno munota. Wowe utari wabasha gukora subscribe, ndagushishikariza gukora subscribe, ukande no kuri iyo nzogera ya notification kugira ngo tujye tubana mu nkuru zigiye zitandukanye Ten Sky Empire igenda ibagezaho. Yari umuhungu wanyu Uwayisenga Didier, ndabakunda cyane. Twongere dusubire mu nkuru zigiye ziri kugenda zivugwa imihanda yose. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha.